Me alo mana tu mo lungo o tato le vai ro tu sala vai le tu lo tato manui o solo le foi o e mauta penanga mana tu singo lo ainga e ia ile nai tu le rangi o lo e mata mai ai ele tato por kala me le fia fitalova. Now woman na watu ia le fatu langana o le me o le anga i tato por kala me le fia finai nai o te mana o foi ia e toe whaalongo le mai. A mese o tau ia na au mai o tau suafa. Tau te fia awai i le whainga mea lofa a le team tangaloa. Le safa e moa tu le porkala me le asingo fua. Ai le la whakula kwana lea. Ko ki a maua le 5 furumon kupu o ko. Wo ngofo delete. Wo ngofo vese. Cancel uma. O le meno no foi ma cancel. Tu te le imuli mai le fato nunga le na vatu. O le faurui no to swa foi se ile. Ai na manino le leila o fa amtalanga. O le fauru no mai lo swa foi se ile. Ina ia faingo fie la matunga wenga. Ai ona te me faile sei mamanu malo ia faingo fie le fatu mui no pepa. Nga ia awang yang issues mangi drama sa mea. Al mele ukupu. Sale wakufu kaya malanga sky dia le fa lu ngalo so ole afula. Nga ngova aya kwa e kere muli mai le fa ko ngale ole mena tupu. No toi foi le por kala mele aso fu. O toi mata le ai. Lai ma se mena ne fuela fa manga ole mena. O saulo o vai uma le totele o tonu fa o mo to sofa o le tangata la vai le muli tai ile fa mal mangale na matu por kala mele so fua. Sorry wefa. And no money, no power, no cash power, no water bill, nothing. Sorry wefa. Manino and o fa sa mo atu. A ole faingo fia o le man o fa to fight. So I'm sorry. Ko ki kia mo 5 sulmo ko pokaka. O fatu nuina lo fenga luenga le iti lai. O tangata ele muli mai fatu nunga le fa yatu. A vese. E toi ho ye sa o fa amatalanga. A le te o dunga le porkala mele so that you know. A fai o ele ngai pule ma o ele mai ngolo swafa ya o ya kifinga that I'm telling you. Your name is not going to be in the list. It's as simple as that. Fatalo fatu ile atunu o lo mai mo mai le porkala me le tato YouTube channel. Welcome to ET Live. Niwe, manatua o lea ua live stream atu le tato porkala me te miuma. Ele ngata ya o to o longa le Facebook. E whapena foi ma o to o lo mai mo mai le porkala me lungo le YouTube. Langa sa o fai atu le porkala me le vasilin tene. Iena e leso ngofua. To tele o to sa mai to wa no fai tionga pana mai la to tu lalo pe sal mele live ko ima ma ko le YouTube le wa fai pa tailing alwenga la fai alwenga wa su ama wa le lo la mo fo na live atu tatu por kalame ele ngate le Facebook fa pena fo mo to so YouTube. So if you're watching this program on YouTube, hello wa mai oe mana tu manui oe mo lo wainga le ti fiska ku pese Ska ko besi ka ko mele ka ko popo la ka ko mele la fai ni fia file. Ile forngi il tato tanonga ne fia okay. Kalila ia. Se ka kala le lima le o fulanga e ka ula vela vela u le pe Let me afe my fucking up like this. Ai ka ula vela vela ia bo o lo ku le. No futashima yanailo moema ualeva ole boto e mama fo ino inga ua pepe maoli tore malu ole o sai
e alo fatali au malo O sago fotasi ai alai lo moema O alenga o le moto e mamao fo inu ainga Ua pele molito e malu o le po O saia e alo fatali au malo A o le tavunga piu a zae O tuma o pei o fulinga Ua misia le tele o ma o e lo uau Ale ma fana o e rosala o tau sala Se I Italio ua puanga Telemana o I se tope a I tau ino ua O telemana o fo I se o se tau sami Ai mitia ua silia tule alunga I se maa A ole tafuma fiua musa e sae Olo o tua peo unau oringa Mamisia le tele owo Mao e lo uau Ale ma fana o e rosana uta sana Ai ma I mau bea na tu mau bea o le lololo Ma le matango fio mea uma I o kaloto O uma faunga ia wa suiti pei o se hani O sa elena o una mawai I le amai Ai ma I mau bea na tu mau pe e lolo Ma le mata o fie o mea uma yo taloto O uma faunga ya o suiti pe o se ani O sa elena o una mawai I le amai Fa o e rosa Fa o e rosa Lea ia masasio kou lea nga pese me nge le pese ia losa. Kou ke lei loa le mea nga kou inga kou. Tō mana tua uma le mea na ia inu wa fatoa asau le pese le tua. O le pese le tamaita I o rosa. Now, I think, ole au fe pese muli no la tō puaina le pese na nei. From memory, au lea. O le puni alava. Ia, ele I toe puaina ala e sesi. Ya pese nei o le tamaita I o rosa, which is really good. All right. Now, tato wo the screen po ai le mata mai a fair fo I le e te mata mai momua o te fia fata lo fatua ya o to o le mata mai tonu o no fonga fa no fo share. Now, I have been getting a lot of messages from all of you that have been quarantined in MIQs, both in Samoa. Yeah, my name is Sheila. To tele o to ia mai mo mai no fanga fa no foi se Samoa. Ia fa talo fa tu por kala me ia to salo ko kele o ko ko kiki o nga. O nga ngalo le nga sala.
let's go to the screen. And who's watching me and where you watching me from? Pua Pulu watching from Sydney. Jolene Hongi Salapanga. Paula Masoe, Pukerua Bay, Wellington. Italutu from American Samoa. April of Latafale Brandt, Southern California. Right, Pasi and Kokotoma from Utah. Western Greek, Canberra, our Tuamatafeo. Josephine Atuatasi watching from San Diego. Hello. Vise Teniteni watching from Lower Hutt. Taila Tua from Tasmania. Samo Monitoelau Filippo from Mount Druitt in Sydney. Tyrone Macklin, you're watching from Whangarei in New Zealand. Malo Favtai and cousin Teresa Tonga Kia Lofipo watching from Brisbane. Hello, cuz. Hope you're all good. And Vineta, you're watching me from Sydney. Favtai Tinaya Vineta Sosoni made for Colamela Stona I Lenatene. You know what I'm talking about. Thank you so much. O vineta o le sapansa nga ole o vineta nga sapansa inga le ofule ale tila vile ile soko nga ide nga kengi ya fafuka ya vineta mo le sapansa yeah. But yes, and fina wanga fili fonga savai watching from Otara. Really? So le and MIQ Civil Hotel Manukau. One tele Elisa, really? Anyway, okay. Alo fa awo pela ya ngalwe ngole. Ole fa no foi share ma le fela wenga ole la vai. You know le mele wa ye ma ko ngishiringi. Ere ma ko lockdown no wa ye. You know, I think people are getting confused now. Ole mele wa ye ole level 3 part 2. What? Level 3 part 2. Olongo wingala Europeo kuri kai mi ko suye mea. Walu loile level 3 part 3. Sole. Tawi itial mele tau tau fio fa pene le malo le mele ne ono le tulanga fo de ne ya tau tafia fapea a ia te tala ina ia mawhai ona Moses sa tonga mo tātou le teimi o le Kirismasi, which is really, really good. I like that. I like that. I really like that. I really do. O te fifia ile mena ina ia vaveo na tātou mawese tātou Kirismasi le lei. Ia matatala o mai lai tātou le Kirismasi le lei ne fiafi. So that's really, really nice. Okay, now Tato talanoa le watoi o omiele ele fa masino Isamoa le fa mau o le alarm ya fa ngaina le atalana watoi o omiele tamai tai fa masino o le fa masino nga mau lunga sa mo le fa mau o le alarm ina ia tau mai yai i tangata uma a ele alam lono winga yai le mele o tupu ele ngata ina ia ilo yai le mele o tupu a le alam le mo mia lau tu malawanga mana mia lo react pea le mole fire alarm folele lo le fire alarm o le mea ta tau na fire o lo reaction e don't fai o lo tu lo lunga sa vali lo ile il fuole il fatto le o fafu well o le mea na te un tupu al mele masinga kupu le alarm ole fu bo mur fale
ai sa vali ka fele mele mu kiri vai a kwa ses no ko foi mala tale o mi le tama tai fa am sino le fa mau le la ina ia I loa ia tangata uma e iai le mele o tupu auto lo la ia le mele o tupu e ta tau ona iai sa reaction amwe kalungoa fa ka o ko fa penga ku I ringe viafi okay kato sa o story in plain language in Imalama was a sao fa afi le solitu la fono o le pule le uma I Samoa was a sao fa afi le solitu la fono o le pule le uma I Samoa o tuangane I o lato tu fafine o tama I a lato whanautine. Now, I think ole melea mo kako le fi issue. I think this is where you need to turn the TV off or turn ET Live off. If you don't want to listen to what I'm talking about, I think it's best for you to turn it off. I anu makamaka sesimia because I'm going to talk about it. Okay? Sorry, Wiffa. Ole se sao fa afio le melea. Wa o mia I loa le wha masino le wha mau le alam lea. Ina ia. I loa e le malo. E iai le mea le tupu. E mo mia se reaction mai le malo. Ai ele lei. Ono o fai tau atua le whae unga a le tamaitai wha masino. Na mai ele sui le ET Live o lo oi Samoa. Ele ai mai e male whae unga male polo inga le wha msinonga. Ele wha tanga ina o na tala no e swafa o ila tolo a fia. Yes. Yes. Ai ole la wina fo di unga atoa. Ole oto mai na oni nai mea o le unga nei. E tatai iai le tatou tala noa I le fiafina nei. Now, ole unga e fa Britania. Nela foi tau atua. Ona utom foi le tau fa Samoa se mene ia manino. Ole soli tu la fono no nei na tupu. Ile va ole le tama malon to fine. Like I said, if you don't want to hear this, you might as well turn the TV off. Ile so todos furu tasi o te sema luas furu. Se yo o mai le so mo o February. Luas furu tasi. La le feita wole me atoa. But ole fa metalanga le al fa msinonga. E fa te tau I le ua moria. Ala fa te watu fa Britania. The accused, according to your pre-sentence report, you are one of 8 children in your family. You live with your parents and 7 siblings. Your mother is the sole breadwinner for the family, and you are in year 12 at college. Your parents, teachers, village mayors, church ministers, family matai, and guardian have all written in support of you. They have provided glowing references about you, the accused. You told the probation that your sexual desires were aroused from watching pornographic videos on social media on a mobile phone. More specifically, you told probation that you would regularly watch movies
on the VidMate app, and ads from a porn site would pop up with links to pornographic videos. You would then watch pornographic videos. You say this is what tempted you to have sex with your sister. Defense counsel has clarified that the phone you use is the one phone for the whole family. I accept, this is the judge talking, that you are genuinely remorseful for your actions. This was very clear in your letter to the court and in submission by your counsel. Let's go to the victim. I'm still reading the ruling from the judge. The victim is 12 years old. She has given birth and her baby is now 2 months old. The baby is being looked after by your mother's family in Savai. She is not attending school at the moment, but your mother says that she will go back to school next year. Your mother say that there has been forgiveness in the family, and your family forgives you. There has been a village fine and ifonga. I will come to that later. Your mother says that she did not wish for this matter to come to court because it is a matter which pertains to the family. Aggravating and mitigating features. The aggravating features of this offending are A. The young age of the victim. B. Her vulnerability. C. Her pregnancy. And D. The significant breach of trust. In respect of the mitigating features, I accept you are genuinely remorseful, and you have apologized to your family and sister, and you have reconciled. I take into account the village fine and the ifonga to the village and extended family. It will also give you a significant deduction for your youth. I lastly take into account your early guilty plea to the charges, which has avoided the need for you both to relieve this offending. I'm going to bypass everything. I'm going to go to the Whaiunga Court. After everything is said, I don't want to read everything, but I want to jump to this paragraph. You are convicted of 2 accounts of incest and sentenced to 6 months imprisonment for each count, which you will serve concurrently, less time remanded in custody. Here's an interesting point. Copies of this decision should be given by the prosecution to the general manager of both Vodafone and Digicel. What? And here's another one. I also ask, this is the judge talking, I also ask that a copy of this decision be sent by the prosecution to the Minister of Communication and Information Technology, to the regulator. 3, Samoa Law Reforms Commission. Wait a moment, my lale.
o le case le va o le tamaititi mana to fine. Now, o te tue fia fo I tua le mea lea na whapea. About the victim. O mana whaile wha mangaloa inga. O mo fo ina whaile I whonga I le nu. Ma wai fo le sala le nu. Wo whai. Mo le a inga o le teini titi, ma le tama. Wa le a inga tasi. Village fine? Village fine? Pola le sala na fine. Yeah, po tapping of what's the I don't know. Was it really necessary for a village fine? I'm asking. How about the village not finding the family? But tilo po lea se mea ma fai na fai. E sapota ile ainga ono le mea utupu. I'm just thinking of my head. Was a village fine so necessary? How about the village coming and support the family? Whatever asli aing olal support le to timulal me le to olal support le momi auto. Le utinga auto le mele utupu wa fa mauni el famsilongal so nga tula fono. And the village to fa popular fine? I don't think it's helping at all. So e foi lai tu il fatonunga mal polo inga al fam sinunga la ufai. Ina ia ave se kopio le fai unga ni. Ile pule o compagnie telefoni e lua o le Vodafone ma le Digicel. Aisea. Ale ka umailunga I. Ele tangata le ele tamaititi le na so le tulafona. Na la ona matamata yata ia. That's easy. It's easy. Free internet. Free data sfunduar po kau le luar vavau. Sfunduar po kau le orga iset. Le file free internet. Free data something whatever. Ma ngayala ko pa call free data man free internet. And this is what happens. Ale u fatto no il fam sinonga. Avele un il fam sinonga ne. Copiai pulo compagnie lua. Vodafone ma le Digicel. Aisha. O longa winga. Ele o iai se mea. O foi a compagnie lua. E vai mamai filter. E po lokai saitia. Mai leono mata. E so o sei silaf. Lang o le telefoni le na whaonga le ua mōria nei. O le telefoni e tasi ale ainga. But, you know, so se ka mai kiki e whialuai ma se telefoni e mwhainga makamaka I se video. It is easy to get access I ko inga kaya. Easy. O le mela le leo keilo, wa whaatonu e nei le whaam sinonga, le kopia le whaeunga nei ina ia ave I pule o company in telefoni nei. Yeah, but then you know, this is just me. But this is me thinking. Whenkafu I company o whaia mea. I'll tell you why. You know? Alaya well data. If I only data. And the more you watch these kind of videos, ole fai ve mala makapakapeo ka mai kia kangi, e va venga ubale data, ko topa full data. La la mo tu per company. Patrol City. O sa on hi me fai. Wale polo kai company website ya.
wo fai ngo fio ngo maka sus kangaka po la lavar kai melaso ai mai selar kai mile fa ele free internet or whatever the promotion is mai selar kai mile fa ele menga. Now let's look at it this way. Ana fa apea e mafai ona po loka e company nei ye tua inga sites. Mai le access, mai le whaingo fiona mata yo se si isa moa i ata nei. Whamata e tupule mea. Tintilo e whapena. Whamata ana mawhai e company ne, pe wa whai e company ne le mele. Polo ka uma koe ngā sites ia. Awangi mwhainga maka si sa moa. Pe whamaka e kupuru mele. Ole afe, ole luas furu kasi den ko pode so di kula fone. Ya male si mea. La usol polo ingal fam silonga ina aves kopior fa unga nei. Mo mua element star al matanga wenga of so ta inga ma teknolosi. Afrikaya Fafekaya wa kopi sa wala mingska. Wa kopi sa wala mingska. Ina ya loyal minsta. Ole alam mela wola. Ainga o miel alam. Lai o miel fam singo. Lan me kamo fai e ka kau o nga yaisa reaction. O lesi la le tangata te tawane react. Ole minister. Les tang telen fa tonu me el fam sinonga. Ina ya ave se koper fa unga le o le pul fa tonu regulator. But wait a minute. Go back a bit. I think no fa longo na yese me fa pena ta pena ele regulator. For tier 1 hour. But 5, 6, 7 years ago. I think I see me fa pena. Okay, roi nga sa yese ka mo fainga le regulator. Sa yai. In ia ta mo faina me lea. Poloka website ya. I wonder po fe wo fai. Well, there are whatever my copy the room in the regulator yai. That could be the reminder. Level fa tono il fam sinonga. Ultimate fam sinol fa yungale ina ya avese copy il Samoa Law Reform Commission. Le fa ululunga o tulafono to foteina. Kasi lem tangal ngal malo. La ko le ka penga inga kula fongo. Wa tala fe ngai ona te pena, po wa tala fe ngai ona teu, po wa tala fe ngai ona sui. O kanga ka umai e kokolu Minsta regulator Malesamo Law Reform Commission. They need to react and respond. Ole alam mela wo obi mai all court wa kakao nga respond. Lang ale wa fie fana. Yo la fula le big cable, big trouble. What do you think? O se me am find a fight. Do you think it's possible? Se me am a fight on a fight? Le ta offi? O le fai ngofio no matamata o tamaiti to inga website ngen. I think it's possible. It starts from providers. Company fai telefoni. And it also starts from the minister. Kapengas kulafongo. Fakulafongo element. It's a must for every internet or telephone company. It's a must. Make it a law. Ya poloka o mo website ngai. Mai la fiai man ko repeat man fa kupula yon mela. Yang ele keiso le tama di mas fruto sanga matua. Pulele umai lo na fine. I don't have the details of the case there. But I'm just saying, hello?
Could this be the reason, another reason? I don't know. Some of you are saying, I don't know. Some of you are saying, parents are responsible. Come on. Come on. The parents cannot be 24/7 or be forever watching the phone of a daughter or the son. Impossible. Impossible. Elese makua fenga renga lusu fai kula la so fikwa so vaso. Ku ka forkel fonge la kari mala finge. Impossible. Ai mafaila na paloka e compania meia. Mai le matamata yo le tupulanga. Because ele mafaio na tuturto ina malo matua. Lusu fai kula la so fikwa so vaso. Il kel fonge la kari mala finge. Awai le lusu fa ikula fikwa so vaso. E ngo foi la kari mala finge con el fale le ir kama markinga. That's what I'm saying. It is impossible. But I just know le wala le refa mela. Kasi la le wala le. Poloka lo e compagnia fengol mela and make it a law. Pero kasi de mesa kung kilo el fenga malo kalwat. Lingi mea. Wala kol mele le wala kup. You know. I don't think there's any reason that kako kitua ye formato el mene. No. I think ole memo muana e tirtilo ai ma ole utelo le tirtilo il tuo telo tato. O tu stato tu sili mai matua. No. Well, to fula per tanga tri ma non fininga le me pero la una tala. El lema fai o nga magmaka ikuinga ko inga malolo mor ku lusu fai kula la so fiku asol va so ke de fonga la kikira. Ele lo aku me la kiki le fai pelu con le pok. Pelu yu kol mabang. Pelu de aonga. That's why I say ele len fai ma kon fanga me. O ngor kiki ngolosi marka vidingo ro langi sao le wa yai. Wa ka wa ya. O nga ka penga ka ko attack ti mele wa yai. Ah. Kau suia kau suir kako pese fuer sao le mele le wa ka vidifu. Yal me foi le fa mai e kongo polo kai e matuale il telefonia oni mata man. I tell you man le younger generator le gaming wa sao aku mala mal fa ngo ke fo ngai ro ngai ko inga mangai ro maku e omi a mawala ki del fa ngore me you know para polo ka compagnia e fiu le omi I ran out. E fiu omi le dual va veao nei masemesa e fiu puro le ya fuma omi le ai masemesa wasa wa stop nga paul me oso mai o le maka kele me sorry wefa wa ka ngai moi para el mena tone ye so le la wa avenel fa tonu ngal fam sinonga ave copy el fa ngone nei I pulo compagnie lua faila la tonga renga ave copy el fa ngone nei mo minstal mtanga renga of sort inga ma interneti lua o le pulo fa tonu po le regulator todu o le Samoa Law Reforms Commission o tangata umailaya e ta tau o na faise la tonga renga ini e ta ofi le sa sao fa afi o lea soli tu la fono tala mai le famsino tato yele mta por tala le famsino no va tu va selentene wa tu la ilu mo le famsino nga se tamala kapia le man Samoa
Molia ile mole meole domestic violence. Kama ka alo ka piel mang Samoa. Ya, len fa ilo swafa Johnny Vaili. Fa telefon si levo tele to tamul le man Samoa, but Johnny Vaili, you know what? Let me tell you this. Ele ai se kamakiki piko sili on a look up ele tupulanga Samoa ele temile nei de kapi a meselava oto o ta lo kapi Samoa e pe o lo sunga al melena pi ele swa fai morianga ia. And the many stories behind il mena tupu lo sunga o teye Ole mea wate ye lau tiritilo. Ole leo lau lakapi. Ala o kam fai kau ku whawhia ngai mani mele wa mōria nge lau su. Ma kua best tala lakapi. A wale kusai. Mani mele wa mōria nge iwe. Wala no tano mele Johnny Vaili. Because I have a lot of respect for players in Manu Samoa, honestly. Believe me, I've been following Manu Samoa for all my years in broadcasting. But you know what, Johnny Vaili? It's never too late for you to turn a new leaf, man. Johnny Vaili, tell you to pulang at Talavo, let they look up to you as role models and ambassador of the game that we all love, especially ambassador for Manu Samoa. Johnny Vaili, it's never too late to turn it around, man. It's never too late. It's never too late to turn things around and make an impact and be a positive and a good and carry on being a role model of the game and a good ambassador for Samoa. So, and I'm like, oh, come on. He's a good rugby player, but that's all I know. I did not know he's a monster when he's drinking. I did not know that he can turn into a monster when he has a little bit, you know, taula or vaidima, whatever. Come on. Ele kau ngaka il merea. Ele kau ngaka il mea koe liu le si kulau ma koe whasao. O la mai maulo o lang kalvou. Onga ole ava ma losi. Ele mea o story jo ki whekau ingi. E ke wha pēnā pe a e whasua ava. So the thing is, la lal mele ku ele ava. Al mele tu ele ava. E ana te whatete ia. Ina ja manu le ingoa awele tunu. Manu le ingoa awele tunu. Ia o le mole maua ista ma Samoa le manu. A ofu te sel manu Samoa. You know, ese lona. Fapi pilo la ia ma le attitude o kamakalo. On and off the field. Wa se kia. Le mea lena tupu. Le mori e sunga Johnny Vaili. Mate. Ole ungangolo la kapia oe. Pe a fwe ole wha awa wepea. But I believe e mawhai oe on e to e sui se tu lau fau. Awar kwebla wala le sui rol mea lie. Ai sea, mole le lei wha awa o lau la kapi na lua. Wha awa oe na vea oe se ampasa le lei o le Manu Samoa. Ile lumana. Ma wha awa oe. On a look up pele tupulanga talavo o lo muli ta ia oe malau la kapi. Because they looked at you as, wow, se kia kamalo Johnny Vaili.
Awa koe tau points in mere. So, yeah. Something like that. O whaalongo leo o tapena, e ono tapena na malo e to ilo le. Le teimi o le tō whinga o leo na malo. Really? O whaalongo leo o tapena na malo e to tiritilo ma to ilo le tō whinga o le tō whinga o leo na malo. Terms in the office. Wow. O le foi na ma ua le whailo inga ma whailua e le te mate pan me whailo inga ma le au tustala le vaso nentene. I remember now. O le ato e tira tilo le whainga malo ma toi lo ilo le tongina la whonga whaifi au. O mantua o le mea lea leanga la unga e le vaenga whao whailo whaas le temi le whainga paro kalwai. Ilo lea o le avesena o tongi la whonga whaifi au ma le tō whinga o lea o le malo. I'm like, wow, man. Ama na tua foi. O le lawa lunga po le slang le ana tau ave male nava le na manu ele vanga fa ne fa le temi le ele very about changes, comma, good changes. Swinga, comma, swinga le lei. Kasi na swing. Wala ko nga ala. A fai ai toi loilo.